Noor, happy met die result vandag. Ja, ons is gelukkig, ek is baie gelukkig met die result. Ek is praat op die manne. Ja. Hoe hulle hulle gedrag het en hoe hulle gegaan het met die teenstand van Perseus. En jy het seker hierdie soort van teenstand van Percy verwag vandag. Hulle het uitgekom, hulle wou dit bring. Ja nee, as jy kan sien aan die begin van die wedstryd dan kon jy sien hulle het gekom om te kom. Nie ek weet nie of dit kon speel of wat nie, maar hulle het gekom. Maar as ons nou wel wedstryd rugby wil gesien het, dan ek dink graag dan sal ons hulle groot pak gegee het. Die vlak forwards het later in die wedstryd gekom die different interpretation van hoe inkom in die rak en hoe die bal gesteel word. Maar hulle het bygekom in die tweede dan die second half en het goed daar bygekom. Right, well, best of luck for the rest of the season. Best of you can zoen. Right. Shahid, you must be happy with the result today. Yeah, very happy. We knew Perseus was going to bring it, but second half we knew if we can beat them at the breakdowns, we could easily get to them. It's a little bit like a derby match for you guys. It was a derby, and we knew they were going to bring it to us today, and luckily we took the points. Rest of the season, you're looking forward to it? We're going to move up, and we want to move up out of the section. So everything the best for Perseus and for my team. All the success and for future. No, well, listen, best of luck. I'm sure it's going to go well. You guys look like you've got a great spirit here. Definitely the fans are behind you guys 100%. Hulle kan hulle self miskien bietjie beter gedra, maar anders is ons is op pad. Yeah, it's a derby, so you can't blame them. So we just glad they're here. No, well, that's the way it's supposed to be.